Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, nshuti bakunzi bakundwa umuryango mugari Rio News Press. Nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo. Ni David Hussein nkuko unyumva, ugarutse muri izi mikoro muri iki gitondo cya tariki 28 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Ndagarutse rero mbere yuko ninjira mu ngingo z'aya makuru, reka mbanze mbasuze mbabwira ati igitondo cyiza cyo kuwa mbere, igitondo cy'umugisha kuri mwese mukomeje kugenda mubana natwe abataramwere mu gihugu cya Uganda, Burundi, u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Congo Brazzaville, Kenya ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United Kingdom. Nongeye kubabwira ati igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Turagarutse rero aya makuru yacu rero yo muri iki gitondo cya tariki 28 araza kwibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, byimazeyo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muraza kunyemerera aya makuru tuyahereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, hazwi nka mu ishyamba rya Bijabo. Nkuko amakuru abitangaza aturukayo, biravugwa yuko muri iki gitondo cya tariki 28 haramutse imirwano mu gace k'intara ya Kivu y'Amajyepfo mu ishyamba rya Bijabo. Iri ni ishyamba riherereye muri teritwari ya Fizi mu gace hafi ya Minembwe. Rero aka gace ka Bijabo tugiye kugenda turebera hamwe uko byifashe, ndetse n'ahitwa Bijombo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bivugwa yuko M23 yongeye gutana mu mitwe ndetse n'ingabo za FDNB, Wazalendo, VDP, Wazalendo, CMC. Muraza kunyemera kandi tuze kunyarukira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gace kitwa Kiyumba. Aka ni agace gaherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu birometero 5 uvuye muri centre ya Nyabiyondo iherereye muri aka gace ka Masisi. Rero ni byinshi tugiye kugenda tugarukaho. Muraza kunyemera kandi tunyarukire mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Ituri, aho ibitero bya ADF, inyeshyamba zirwanya leta ya Uganda, zikomeje kwivugana abatari bake. Ku munsi w'ejo wa tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025, amwe mu makuru dukesha zimwe mu mboni zituruka mu gace ka Ituri, biravugwa yuko inyeshyamba za ADF zahitanye abagera kuri 43 ndetse abandi bagafatwa bunyago bamwe mu baturage bagiye batandukanye. MONUSCO yagize icyo itangaza ku birego bimaze iminsi bitangwa n'uyu muryango wa MONUSCO. Rero MONUSCO yagize icyo itangaza ku barwanyi ba FDLR M23 maze iminsi itangaza ko yagiye ifata mu bice bigiye bitandukanye, ndetse MONUSCO yagize icyo itangaza kuri izi nyeshyamba za ADF zikomeje kugenda zivugana abatari bakeya mu bice bigiye bitandukanye. Tujye kugenda tubyinjiramo rero ndani kwa ndani, tujye kugenda tubyinjiramo gake gake, ndetse muraza kunyemera tuze gukomereza kwijambo rya MONUSCO yamaze ko yatangaza kuri Joseph Kabila magingo ya uri gukorana n'inyeshyamba za 23 wahoze ari perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, wakiyoboye imyaka isaga 18. Ni byinshi cyane rero tujye kugenda twibandaho, ni byinshi cyane tujye kugenda tugarukaho, namwe nkababwira ati reka tugende tubana muri aya makuru bakomeje kugenda atugeraho 5 kwa 5. Ni David Hussein nkuko unyumva muri izi mikoro, ndagira ngo tugende tubana gake gake kabisa. Ndagira ngo mwanze muzamure subscribe zanyu, ndagira ngo mwanze musharinge mu commenting, asige dukomeze kugenda tubana muri aya makuru akomeze kugenda atambukana. Aya makuru rero tuyahereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nkuko nababwiye. Kuri uyu munsi wa tariki 28 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025, amakuru dukesha zimwe mu mboni dufite mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, imirwano iramutse ahitwa mu ishyamba rya Bijabo. Iri ni ishyamba riherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi muri gace ka Minembwe nkuko amakuru abitangaza. Iri shyamba rero rya Bijabo ndetse n'ahitwa Ruwelila ndetse n'ahitwa Bijombo, nuko aha hantu rero muri iki gitondo haramutse imirwano, aho inyeshyamba za 23 zifatanyije n'abarwanyi batwirwaneho ndetse na Red Tabara, inyeshyamba zirwanya leta y'u Burundi, rero zaje kwataka utu duce duherereyemo ingabo za Wazalendo, VDP, Wazalendo, CMC ndetse FDNB, igisirikare cy'abashinganahe b'Abarundi. Nkuko amakuru abitangaza, imirwano yatangiye ku isaha 11 za mu gitondo, aho M23 yagabye ibi bitero yitwaje imbunda ziremereye, harimo imbunda zoroheje. Amakuru aturukayo dukesha zimwe mu mbona aravuga yuko ubu magingo ya imirwano irimbanije, gusa biravugwa yuko FDNB ingabo z'abashinganahe ndetse na Wazalendo, VDP, Wazalendo, CMC bamaze
gukura izi nyeshyamba za 23 mu ishyamba rya Bijabo, ngo ko ubu ngubu izi nyeshyamba za 23 ziri kwerekeza ahitwa Kamombo mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Rero nk'uko amakuru akomeza kugenda abitangaza, ni byinshi bikomeje kugenda abitugeraho, nyamuna tukavuga ati reka tugende tubibagezaho. Ni imirwano iramutse kuri uyu munsi wa tariki 28 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Ngaye nguko rero namwe makuru dukomeje kugenda tubakurikiranira. Gusa amwe mu makuru dukesha zimwe mu mboni, biravugwa yuko mu gace ka Bijombo hano haguye abasirikare b'inyeshyamba za 23 ndetse n'abarwanyi batwirwaneho, aho bivugwa yuko umwe mu bakoroneri w'igisirikare cyatwirwaneho yamaze gusigara hano muri aka gace ka Bijombo, ndetse bivugwa yuko hamaze kugwa abasirikare bagera kuri 36. Mwumva ko ni igihombo gikomeye cyane M23 ikomeje kugenda itakaza mu ntara ya Kivu Amajyepfo, aho M23 yamaze kuba yakwiha ko ngo ku kwezi kwa karindwi kugomba gusiga yigaruriye Uvira. Ese birashoboka cyangwa nibiri buze gushoboka? Ni byinshi bikomeje kugenda bigarukaho, nyamuna tukavuga ati natwe reka tugende tubigarukaho. M23 rero yamaze guta icyitwa resistance mu ntara ya Kivu Amajyepfo, aho FDNB, Wazalendo, VDP, Wazalendo, CMC bamaze kurusha ingufu mu buryo bukomeye cyane iki gisirikare cy'inyeshyamba za 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. M23 rero irajwe n'inshinga no kugira ngo irebe ko yakwigarura Uvira, kugira ngo yicare ku meza y'ibiganiro itegeka icyo ishaka. Rero gusa nuko Uvira yamaze kuyibera amenyo ya ruguru mu gihe ingabo z'abashinganahe ziherereye muri iki gice cy'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Reka twihute cyane rero tunyarukire mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gace kitwa Kiyumba. Kana gace gaherereye mu birometero bigera kuri 5 uvuye muri centre ya Nyabiyondo, centre nkuru, centre ikomeye cyane iherereye muri iyi territoire ya Masisi. Amwe makuru rero aturamukiye M23 yongeye kwavansa ibitero byayo muri aka gace ka Kiyumba, aho aka gace ka Kiyumba kari kamaze kwigarurirwa n'ingabo za Wazalendo, VDP, Wazalendo, CMC ndetse n'iyi centre ya Nyabiyondo, nk'uko amakuru aturuka yakomeza kugenda abitangaza. M23 rero ngo yabyutse yacanye umuriro kuri aka gace ka Kiyumba gaherereye mu birometero 5 uvuye muri centre ya Nyabiyondo muri territoire ya Masisi. Rero nk'uko amakuru abitangaza, Wazalendo, VDP, Wazalendo, CMC iherereye muri aka gace ka Nyabiyondo ndetse n'aka gace ka Kiyumba, nuko ngo yamaze gutsinda ndetse no kwirukana abarwanyi ba 23 muri aka gace ka Kiyumba. Rero nubwo ngo imirwano isa nk'iyahagaze, ni imirwano yatangiye ku isaha 10 za mu gitondo, ubwo murumva hari mu rukerera. Bivugwa yuko rero kuri isaha ya saa moya ngo imirwano yamaze kuba yahagararamo, gusa M23 ngo yamaze kuba yakwirukanwa muri aka gace ka Kiyumba. Biravugwa yuko rero M23 yashimutiye bamwe mu baturage bagera kuri 66 yamaze ngo kubashimuta muri aka gace ka Kiyumba, aho biri kuvugwa yuko rero ngo izi ari imbohe M23 yamaze gufata. Umwe mu baturage yamaze gufata. Mumva ni ihohoterwa rikomeye cyane M23 ikomeje kugenda igaragaza mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho magingo ya ibirego MONUSCO, imiryango igiye itandukanye, Human Rights Watch ikomeje kugenda ishinja M23 harimo kugira imbohe abaturage. Ibi ni bikomeje kugenda bigaragara ku rugamba M23 ikomeje kugenda igaragaza magingo ya biratuma mita nyarukira kuri raporo MONUSCO yamaze gutanga raporo ko M23 iri gufata abaturage ikabagira imbohe, bamwe ikabita abasirikare ba FDLR, igisirikare gishinzwe kwa cyarasize gikoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 1994. Ibi ni ibirego rero MONUSCO, umuryango mpuzamahanga ukomeje kurega inyeshyamba za 23 zibarizwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Sibyo gusa kandi rero nuko M23 iri gushinjwa kuba iri gukora ama operation ku baturage bamwe bagiye batandukanye batumvikana nayo, ngo ikabatwara munuza mu gisirikare ku ngufu, ndetse ababyanze ikabita ngo abasirikare ba FDLR ndetse abandi ikabivugana. Ibi rero nibikomeje kugenda bitangwa na MONUSCO, raporo ikomeje kugenda igaragazwa na MONUSCO, nkuko munsi ku munsi iyi raporo ikomeza kugenda isohoka. Sibyo gusa kandi nuko rwose igisirikare cy'inyeshyamba za 23 ndetse gihagarariwe n'uwitwa
Kanyuka Lawrence cyamaze gutangaza, uyu muvugizi wabo yamaze gutangaza ko ngo Radio Okapi, radio ikorera mu burasirazuba bwa RDC ifatanya n'umuryango w'abibumbye, rero ngo iyi radio barayirega kuba ikomeza gukora icyitwa ngo mobilisation, kumvisha abaturage yuko M23 ari igisirikare kibi, ko ari igisirikare cy'inyeshyamba, ko ari igisirikare gihohotera abaturage. Ibi rero ni byamaze kuba byatangazwa n'uyu Kanyuka Lawrence, wamaze kuba yatangaza ko ngo Radio Okapi ibabangamiye tubahiriza uburenganzira bwabo muri rusange mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ngo ko Okapi itangaza ibintu ibasebya, kandi ko ngo ibyo bidakwiye yuko ikinyamakuru gikomeye ngo cyakaye kuba kibandikaho inkuru kibasebya. Rero ibi ni byamaze kuba byatangwa muri raporo na Kanyuka Lawrence, aho yaregaga iyi Radio Okapi ibarizwa mu burasirazuba bwa RDC kuba ikomeje kugenda ngibakoraho inkuru ibasebya, yumvisha abaturage uburyo ngo M23 ari abasirikare, ari ihuriro ngo rikomeje kwibasira ubuzima bwa benshi mu burasirazuba bwa RDC. Reka tunyaruke cyane ku gitero cya ADF, inyeshyamba zibarizwa mu burasirazuba bwa RDC zirwanya leta ya Uganda ku munsi w'ejo wa tariki 27 Pluton z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Izi inyeshyamba nuko zivuganye abatari bake, zivuganye abaturage bagera kuri 43 mu gitero rero cyabaye mu gace ka Ituri, nkuko amakuru abitangaza, mu gace ka Komanda. Murumva M23 ugashyiraho ADF, abaturage b'uburasirazuba bwa RDC bakomeje kugenda bahasiga ubuzima, nyamuna bakomeje kuhasiga amagara. Ni mu gihe MONUSCO yatangaje ko inyeshyamba za ADF zikomeje kwivugana abatari bake mu bice bigiye bitandukanye. Ni igitero cyagabwe ku isaha ya saa 7 z'igicuku, aho bamwe mu baturage bagiye basohorwa mu mazu, abandi bakicirwa muri ayo mazu. Mumva ni ibintu bikomeye cyane, ni ibyago ku muturage wese utuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byimaze muri aka gace ka Ituri. Mumva ibi bintu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kindi bisiga bitwaye ubuzima bwa benshi, bisiga bitwaye amagara ya benshi. Mumva ibitero bikomeje kugenda bigabwa n'inyeshyamba za 23, ibitero bikomeje kugabwa na ADF, izindi ingaruka zigaruka umuturage umunsi ku munsi. Ni byinshi rero twagenda tugarukaho, ni byinshi twagenda tuganiraho. Reka mbasabe kuzamura subscribe zanyu, reka mbasabe kugumya kugubwa neza, reka mbasubira amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kuba namwe mu bice bigiye bitandukanye. Mugiye muhere, mukomeze kugubwa neza, mukomeze mu emlonge, amafaranga mafufu bikomeze kubana namwe, kandi mukomeze kugira gutangira icyumweru neza mu bice bigiye bitandukanye. Mugiye muheremo mu mirimo igiye itandukanye, mugiye muheremo.